Kuki Lal Hubasing Sina Kaitil the Kulda Etexa Thakre Nongmei Kapsankhre Kene Bigi Keder Sami and Kairong Kamzong Lom the Sankshin Tasigi Marie de Gileraki Vano Bolinga Casino Housing State as the talk Liberang as Loisindo ing sick per Tangu Tabulam dam Amo never Taurang Tosil Kaya Pakating is erected to Kaitaba Pamba Housing Lenga suspension of operation Su the Ladyba Kulai Matik Sana Piba Kuki Lal Hubasing Nasisu Kulgilung Tursing Sang the Labor Sina Kaitel Bilesta Lautang Sankaya Maita Duna Amadi Murka Nongmei Kapsankhre by Etexa Taram Lemerak Sida Kene Bigi Kulai Matik Sana Piba Keder Sami and Kairum Amasu Indoman Margam Kwiki Saruk the Ladyba Kamzong Makerum the Sanksin Dona Kem Sakri Hari Kuki Lal Hubasing na sa takiba etexing asigi matang da pause asin uksul gitongan tongan ba sing da phonggo pau amagi matung ina ngasi Kuki Lal Hubasing na sinagaitin kunda sa takiba etek adu sabrang numidung ba matung pung baroga makhairom taba matam na thokibani hairi aki akhang piba thodok asi lungthar sing sang da leiba sinagaitin kul manak da leiba su da leiba Kuki Lal Hubasing gi sinai kem da leiba Lal Hubasing na sa thabu oyani mamang khakta hairiba Kuki Lal Hubasing asina anu bolengak semlak bagi khudong sa ba lawraga irang sagat na ba sangsilakpa Khongjang oina ukhrul gilitan police station ta konba sarai khong da leiba tangkul purup ki yum kai gari yauna pochai kaya mai thaduna manghan bedagi mioi kaya su lanjena tuna lakhibani makhatana Assam Rifles amasung Central Security Force na matam gi tholak pa irang asi loisenna ba honabagi mahuta Myanmar dagi haktheng na Security Force ki gari da khulai matik chana paiba Kuki Lal Huba kaya fusilak tuna tangkul khujal sikta Nongmei Kapsankhre amadi yum kai kaya mai thaduna lakhibani masigo makung thangsing asige mayokta tangkul nupi kaya na uksul kamjong pungyar yauna tangkul singna khunda mafam kaya da lambi da gerek tuna Assam Rifles amasung Central Security Forces honjilak liba Kuki Lal Hubasing sanghandana lambi da khungjang kaya sangsin duna lakhibani hojik Chief Minister Yumram Khemsana lusing bana bolenga kasi lakpaga iroinina lenga kasina kumja 2023 gi May 3 dagi Satarakiba manipuri irang mapung fana loisundona tongan ba kemda leiriba internally displaced person IDP gi masa-masa gi mayum maram da hanjilhana ba kan ba thaurang kaya paikhatuna laki hojik su Chief Minister lusingtuna lenga kasi gi Deputy Chief Minister ani yauna lenga kasi sauthokna ba honna bagi mathakta IDP sing masa-masa gi mayum da hanjilhana ba Union Home Minister Defense amasung Finance Minister na singbu unaduna kan na honna ringai Sire Kuki Lal Hubasing na nasisina katin bilas attack sa tarakibani sa taseng na lebak tibani Kuki Lal Hubasing na kulase sa takiba etek asida angobo machugi bolero da lakwa mi ikra na kulase da leiba aseng aungsing amasung kingswin muiba ko bo mi eni Nongmei na kaptun hat na bonaram ki adu makpu asok apan di yorom dre Kuki Lal Hubasing na makhoi da karigi maning makha tamna umang da fam da salibano haina ki akhang piram bano hairi nakala moram da khulai matik sana paiba sarok na kedar sami yang khairom oiga da basinai kem da leiba ke ne bigi kedar sing Indo Myanmar ngamkhai gi aru besarok ta sangsin dona kem saraga laikre hairi Sinai kem da leiriba kene bigi apunba keder asi sani gi dagina sadruk rom oigani masigi manung da keder tangkhai ama Lal Huluk asigi Defense Secretary Paul Neo gi lising makha da manipuri amadi awang longpok ang da gorilla warfare gi lan sathana basangsin kibani hairiba keder sing asina Surasanpur kangpokpi ama sung Sanden district ki mafum kaya lausin duna makhoina control tawna ba thaurang tawsil kaya so paikhat le haina pau gi likul asina makha thari India ki awang nongpok ki miyam na mayok na riba racism ki thawang laksin na ba anti racism ki law sem mathau tare bimol India da maru oina awang nongpok ki miyam na mayok na riba racism ki thawang laksin na ba anti racism law sem mathau tarak le haina Manipur ki Lok Sabha ki Congress MP Dr. Angomcha Bimol akoi jemna phongdokhre thasi kunda South Delhi ki Malbia Nagar ki flat amada Arunachal Pradesh ki nupi ahum na makhoi gi proof kamari leina ba taba nungai tabu hisin na duna ngangla ki haibagi wato kamari leina ngasi numidang New Delhi da leiba AICC gi office ta pangtak pau gi mifam da MP na wafam asi phongdok kibani thawong adu akan mong di yaning da phongdok pagaloina na MP na makata na hai awang nong phuki miyam da sigumba thawong sa tharak pagi thawdok ama ani gi wana tre mamang kaya ama thokre khudam oina nido tania gi wathok laikre handa ki thawdok asi gi matang da Delhi police na case ama lokale adu bu chena basing gi mathak tamatik sa serak piduna sigumba thawdok asi amuk hana thoktanaba para ama ohel hoba changi hairi MP na makata na hai asigumba mi amagi furup saksu ki mawong matawda etekse thabgi thawdok kaya thoklaba su ayama matamda mi amaka ki asoiba gum puthokli adubu asigumba thawong thorak leba asi asoba structural problem amagi mamitari pani thawong asi education gi curriculum na singba awang nongpok lambu intok tuna thamba amasung yahonda bedagi thorak pani hairi South Africa da Mahatma Gandhi bu train tonghan khidabagi puari laikre loina hojik Australia Europe amadi America da Indian singda makhoi gi ensang manam nami haiduna asan me yumde lehendabagi wathok phawbo thorak padagi lebak asibu resel azol mayok na kiba lebak
असिगुम्बा रेसिज्म की सैथेंग नंगलिबा लेबाक अमदि मसिगी थवोंग असे अखोइगी इरक्ता लेहलोइदबनि हाइबेगी वखन सेनफम थोकपनि मरम असने इंडियादा मरुओइना वांगनोंपुकी मियामना मखोइदा रेसिज्म की थवोंग कया ततना सथबिबा मयोगनरि हाइबसि पुन्ना वाखल तमिन्नबगा लोइना थवोंग सिंग असे थेंगनबा तंगाइ फते हाइकी दिल्ली पुलिस की ओइना रेसिज्म मयोगनबा अखनबा यूनिट फावबा हांदुकलबनी असेगुम्बा खोंथांग असे अतै अवांग नोंपुक्तगी महि तंबा अमदि थबक्कीदमक्ता लाकपा मियोइसिंग लैरिबा सिटीजन दसु पाइखटपा मरु ओइरे लोइना एंटी रेसिज्म लोना चिंबा सेंबा मथौ तारे हाइकी यामना मरु ओइरिबदि लेंगाकनासो अवांग नोंपुक्की लमदमसिंगी पुवारी यावना लेबाक असिगी मतांगदा मियामदगी निंगथिना खंगहनबा मथौ ताइ असिगुम्बा इशूसिंग असिगी मतांगदा महकना पार्लियामेंटदा खन्ननबगी वाफम पुखलगनि हाइनासु एमपी डॉक्टर अंगोमसा बिमल अकोइजमना पाउमिसिंगदा फोंदोखरे अवार्ड मिनिस्टर सिंह हप्चिनबगी थबक थिनथबा याना लेरे लोक भवन द खंगतपा हौरबा मंदोप अमुक सिदोखरे फेब्रुवारी 13 2025 ता तारगनि थोइसबो मणिपुरी लेजिस्लेटिव असेंबली बु सस्पेंडेड एनिमेशन थमलगा था तरुक तरुक की तंकनी थोकना प्रेसिडेंट रुन चलाइरखिबा सही अमा फागदबा नुमित था सिगी तारगनि 2026 के मरु इन था सिगी मरीदा प्रेसिडेंट रूल लौथोखिबगा पंथदना युमनाम खेमसान बु चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौदुना लिंगलखिबा अनोबलेंगा की वालिबा मिनिस्टर सिंह हप्चिनबगी थबुक थेंग थरबा याना लेरे लेंगा असे लिंगलकपा नुमित तारगनि पानी सुरकपा था सिगी कुनगा माथोइदा चीफ मिनिस्टर वाई खेमसान दिल्ली दमकता इम्फाल थदोक्त्रिङै था सिगी कुनगी नुंगथिल पुंग मंगारोम तारकपदा लोक भवन द लाक्तुना गवर्नर गा मिनट कुल्लोम वरी सानाखिबा मतम अदुदा लोक भवन की कैंपस ता सबु मंडप अमा खंगतपा होखिबनी मंडप असि खंगलकपदगी लोक भवन द चीफ मिनिस्टर सिंह यावना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस अमदि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सिंहबा फामसिंग पुननबा मियोइसिंग वासक लोबगी थौरम हेक पांगथोरलिबा दरबार हॉल सु सेमजिन सजिनबगी थबुक सथरकलिबना अनोबो लेंगा असिगी अवार्ड मिनिस्टर सिंह हप्चिनदुना वासक लोबगी थौरम नौना खंगतखिबा मंडप असिदा पांगथोकलगनि हाइने मियामना खनखिबनी अदुबो मंडप असि मफुंग फाना खंगतपा लोइद्रिङैदा सिट नाना अमुक सिदोखरे थौदु असिगी मतांगदा पाउचे असना फंगु पाउन हाई गवर्नर ए के बालागी मैकेदगी प्रेसिडेंट रुल लैरिङैगी मनुंगदा मणिपुरी मियामगी मथौ ताबा थबुक थौरम सिंह पांगथोकमिन्नखिबा मरु ओइना ऑफिशियल सिंग असौबा सकलेन अमा समिननबगी दमकता मंडप असि खनबा हौखिबनी अदुगा करिगुम्बा लेंगा के मैकेदगिसु अवार्ड मिनिस्टर सिंह हप्चिनदुना वासक लोबगी थौरम पांगथोकलगनि हाइबसु खंगतपा हौखिबा मंडप असिना पुन्ना पांगथोकनबा थौरांग तौखिबनी हाइरि अदुबु होइनि माइनि हाइदना मंडप असि प्रप सिदोखिबना लोक भवन की मैकेदगी पांगथोकनबा थौरांग तोरंबा सकलेन अदुगी थौरम सु याइथोखिब्रा नत्रगना खरा थेंग थरकपतना तना अवार्ड मिनिस्टर सिंह वासक लौदुना हप्चिनबगी थौरम सु खरा थेंग थराबा याना लैरे हाइरि अना ओ मणिपुर लेंगा के अवार्ड मिनिस्टर हप्चिनबगा मरि लेना पाउगी लिखुन अमदा हाइबदा था असिगी कुनगी नुंगथिनदा चीफ मिनिस्टर गवर्नर ए के बालागा उनखिबा अमदा वादहौरिबा मिनिस्टर की फर्मसिंग हप्चिनदुना मेंसिनबा एमएलए खरगी ममिंग मथासिंग फोंदोखि हाइरि अदुम ओइना गवर्नर की मैकेदगिदी अवार्ड मिनिस्टर सिंह हप्चिनबदा कना कनाबु मिनिस्टर ओइना वासक लौगदबगे हाइबदु सेंटर की लुसिंगबसिंगना फाइनल ओइना लेबलक पसुमगनी हाइना वाफम फोंदोरपगी मथंगी नुमिता चीफ मिनिस्टर वाई खेमसान दिल्ली की दमकता इम्फाल थदोखिबनी हाइरि अमरोमदा चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली दा थुंगबगा पंथदना लैखिद्रबा एमएलए बुंगजांगिंग बाल्टी हक्संग थमलखिबा गुरुग्राम की मेदंता मेडिसिटी हॉस्पिटल सतुना लैखिद्रबा की मफम दहिकत लैकत तमदन इकाई खुमना उल्लबा मतुंग ngarang होम मिनिस्टर अमित शाह का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेमचा किबगेन अमसुंग लोसी दिखोगा उनदुन वरी सानाखिबनी होम मिनिस्टर की न्यू दिल्ली दा लैबा युमदा मणिपुरी की लुसिंगबा अहुमना उनखिबा स्टेट लेंगाकना ख्वाइदगी मरु ओइबा आईडीपी सिंगु मसागी मयुमदा हंजिलहनबगी थबुक मंगजिन थाना पाइखटनबा अमसुंग मदुदा यूनियन लेंगा के मैकेदगी पांगबा याबा मतेंगसिंग पांगनी हाइबगी थाजबा पिरखिबनी अदुबु होम मिनिस्टर को उनदुना सानाखिबा वरीदा नुमित 19 सुरिलकलबा मणिपुरी अनौबो लेंगा की अवार्ड मिनिस्टर सिंह हप्चिनबगी वाफम यौरखिदे लोइना थासिगे मरीदा वासक लौबदा यावखिबा डेपुटी चीफ मिनिस्टर अनि अमसुंग मिनिस्टर अनि ना पाइगदबा पोर्टफोलियो सिंगी मतंगदसु वाफम अमता पलमखिदबनी अदुम ओइनमक चीफ मिनिस्टर वाई खेमसान खक्तनतना बीजेपी ना लुसिंगबा अनौबो लेंगा असिबु सबगतपा इंडिपेंडेंट एमएलए यावना बीजेपी एमपीपी अमसुंग एनपीएफ एमएलए खरा दिल्ली दा संगसिनखरे हाइरि अदुबु ngasi numdang पाउददी वालहौरिबा मिनिस्टर की फार्मसिंग असिसु कना कनाबो हप्सिनदुना साउथु अनकदबगे अमसुंग चीफ मिनिस्टर की हौरगा मिनिस्टर सिंह करी करम पोर्टफोलियो सिंह पाइगदबगे हाइबगी मतंगददी ऑफिशियल ओइना रिपोर्ट अमता फंखिद्री लोक भवनदसु अवार्ड मिनिस्टर सिंह हप्सिनदबु वासक लौबगी थौरम करमबा नुमिता पांगथोकदबगे हाइबदु सबसाना खंगद्रे अदुबु चीफ मिनिस्टर न दिल्लीदगी हरगलबा मतुंगदा सबसाबु वफम सिंहदि खंगबु ngamlagani हाइरे नेपाल की त्रिशूरी तुरेल द बस तासिनमदा पैसेंजर तरागनि पान सिखरे कुनगा तरुक न सोखरे नेपाल की
Pokhradagi Kathmandu city tamna lakpa mi puwa bus amang ngasi ayu anganbada Dading district Gujuri manakta laiba Trisuri Turena tasinbada mioi taragani pan sikre kungataruk na sokre haina security agency phungdokre PTI na phungdorokpa report amagi matung ina khudongtiba nangkraba bus adu Pokhradagi Kathmandu tamna sangkraba matung da prithibigi highway da yausankraba matung ayuki pung amaga makhairam tarakpada turel adu da tasinkibani hairi Kathmandu dagi kilometer maudrarom lapna laiba mafam adu da laibak thiba thoktok adu thokibani laibak adugi maru ibisiti singda miyamna bus tungduna Asang bakong sasat pada yamna toina lambi khudongtiba mayoknabagi pau laikhi Armed Police Force ki Wangangloi Vishnu Prasad Batana bus turena tasinkibagi matangda phongdorok pagar loinana mi kanbagi operation sing makhatana sathari hairi Vishnu Prasad Batana thamlakhiba waror amabu PTI na phongdorok pa laibak thiba thodok aduda mioi taraga tarit ki haksang laukhatpa ngamle mi kanba timsing na ateka kai mayokna raba bus adudagi aswakpa passenger kayamarom lauthorkpa ngamkhi hairi aswakpa mioi Kungani fan lebak adugi tongan hospital singda makha tapaleng kidamakta pukre hairi thodok thokfam aduda Nepal Army Armed Police Force amasung Nepal Police na sangsin kibaga loinana mi kanbagi thabuk sing makhatana sathari haina su agency na phongdorage